هەر جارێ ڕێخستناپەکێکی هەر جارێکی وشمەر فەزلەکەیەکی و دەرخینە حەفت چیرۆکên هێرچەیە li ser herîmeyê wê herin û werin behsa apû bikin, tecrîda li ser apû bikin û azadiya fîzîkî a serokapû berê digotin serokê me azad û erê di zindanê de yê lê fikrî wî serbest e azad e zindan tehdêrî negihandî fikrî wî niha behsa azadiya fîzîkî dikin ev 24 sal e yemekî fikrî û ruhî apû azad bû tenê fîzîkî ne azad bû niha apûçî dixwazin azadiya fîzîkî bi dest bixin di nava vê çîroka hanê di nava vê derewa hanê de ku ez ji we re tekez dikim PKK rakor şikandî yanî ketiye lîsteya Guinness a rakora di derewa de di çêkirina derewa de xapandinê de lewma heq kirî ku em navê bikin tevgera xapoçî û rêberxapû ev fezlekeya hanê enerjiya gelê Kurd yan jî alîgirên PKK têde xerc dike lê PKK jî li encama nanere tiştê ku li berê û niha nanere ku salê not û duduwa de not û sisiya de dikarîbû li vir li Ewropa 100,000 kes daxîne meydana li festîvalên ku li dar dixistin li Frankfurtê dîsa bi vî rengîhanê zêdetirî 100,000 kes beşdar dibû niha 3-4 kes beşdar dibe û ji xwe re wilo xeyalekî çê dikin wilo derewekî çê dikin ku bi 100,000 gel tevlî çalakiyê wan dibe û PKK li xwe mikir nayê ku lawaz bîye li xwe îddiayiyê cemawerî de wilo di hilbijartina jî dinere tim bihaneya peyda dike li vir li ser rewşa Ewropa jî dînemoya PKK-ya ekonomî berî çîroka Rojava berî ku petrola Rojava bidize gaza Rojava bidize xwîna Rojava bidize rêxistina PKK dînemoya ekonomiya PKK Ewropa bû yanî saha Ewropa niha li reqemên ku dibînin yanî rêxistina PKK li xwe jî dinere gelekî fişûn dike yanî ketî ne wekî rewşê berê her ku diçe kêm dike her sal bas dibe kêm dike lê PKK partiyê xwe nade erdê kî were ji mirêkê bide eynikê bide ber PKK jî dibêje şerê taybet e û ev reşkirin û ev nizam çi berî demekî birêz Cemîl Bayîk li ser Stêrk TV derket yanî û bang li xelkê kir ku gerek bi milyonek kes li Kölnê bicive û yanî ev banga hanê ji bo ku hêziyê bide moralê bide rêxistina PKK-ya a Ewropa û cemawerên PKK kutleya PKK a Ewropa PKK 5 meh şoğlî 5 meh ji bo vê çalakiya hene ji bo çalakiya 16 Novemberê ku li Kölnê li dar xist çi bi ser ket çi bi dest xist li gorî kesên ku çûn hazir bûn yanî me peywendî wan re danî li gorî rojnamevanekî Elman ku nêzîkî PKK ye behsa 10,000 dike li gorî polîsê Elman behsa yanî 1000 dema bêje 1000 yanî ji 3000 zêdetir û ji 10,000 kêmtir dema yanî yekî bêje 1000 baş e binerin li
لوی به یعنی نویسا وی روشنامه‌وان هانه وج مدیا آلمان انا تو مرا بحث بکه ای بیشن مدیا آلمان خاپاندنه دیگه او روشنامه‌وان نزیکی پککی و زیده هجماره کی ولو زیده پر زیده الجمعی فقیر خوده یعنی ند کاری وکی آپوچیا يعني بتشرينه وبدريني يعني شخوا يعني تفقرا تشروفر يعني تفقرا خابوچي تفقرا تشراندني ودراندني وفراندني يعني أبي ألمان نتكاري نقول ده حذر شخور تيكست داني في ساوي بنيرن بشر مدي سابقر روجنامه‌وانه يعني چه قوي سنيزيكي آپوچيا به چبگر به نزانم انترناسيونال به وكي كآپوچيولو بحث دكن چه قوي بتشرين بدرين جده حزارة زيده تر بيردر نكت قيب بچكي أخلاق الجمعي هي يعني ندكارها قوصة زيده أو هجمارن زيده بده ديار كرن مديا بكيكي جا اکران ولو دابش دکرن جگلک دورا جگلک کوشیا ولو ویدیو در دخستن بلاو دکرن کو بدي ولو دیمنه کی بدي دیار کرن کو براستی بده حزارة بسد حزارة کس هاتن حاضر بون تشتكي ولو تنا ولا هجماري في برادري مديا ألمان ونريدنا أفرد بيجي بوليس قوتنا بحزارة و بخود بيجي يعني تقديراوي 10,000 كس حاضر بيه وبرانيا مديا ألمان يعني اف هجمار وكي قبول كرن يعني آپوچیه ما مديا آپوچیه چه دقوتن يعني مجور ولو پرچه کی جمدیا پگکی و جریب زمان سورانی و مهشتی کو باوی تیار برسوا باوی تیار اوجی آپوچی يعني از ویشی نازدکم کچکویشی دناوا پگکی دبوش دفش پگکی بردا انا زانم رو شوین ها چوائیه لی میرک آپوچی يعني رکلامو جي هيكو تياتر يانجي دراما پیشکش دکه و رکلام و پروپاگاندا رخصتنی دکه بشیوه کیولو پیکنو کی و قرفی بره باوی تیار برسوا مدیا پککی بده آپوچی برسوا آپوچی بدن فرمو تماشا بکن مێکی دیکەی ڕاوێ ڕۆژ لە خزمەتیەوەی زێدە عزیز داین لە بەرنامەیەم جارەدا هەڵوەستە و ڕاوەستە لەسەر چالاکیێکی مێژووی و گرنگ دەکەین کە ئەمڕۆ لە شاری کۆڵنی ئەڵمانیا بەڕێوە چوو زیاتر لە 100,000 کەس لە کوردان و دۆستانیان لە شاری کۆڵن بۆ ئازادی ڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان کۆبوونەوە ئەڵبەتە و چالاکیە لە چوارچێوەی هەڵمەتێکی جیهانیدا بەڕێوە دەچێت کە ئامانج لێی ئازادکردنی جەستەیی ڕێبەر ئۆجەلانە گرنگی ئەم چالاکیە لە دوێنێ شەو سەر لە بەیانی ئەمڕۆ بیڕای ئەڵمانیا لە زۆرێک لە وڵاتانی دیکەی وەک بەلجیکا و فەڕەنسا، سویسرا، هۆڵەندا، دانیمارک و تەنانەت بەریتانیاش 100,000 کەس خۆیان گەیاندە شاری کۆڵن. پاش کۆبوونەوەی 100,000 ڕێپێوان و کۆبوونەوە
بێگومان ئامادەکاریەکان زۆر باش بەڕێوەچوو بوون بۆ خۆتان ئاگادارن زیاتر لە 5 مانگە کار بۆ ئەم چالاکی ئەمڕۆ دەکرێت هەموو ناوەندە دیموکراتیەکان ئاگادار کرابوون و بانگێش کرابوون لە 4 وڵاتی دەوروبەری ئاڵمانە ئەندام پەرلەمانەکانی چەپ و گرونە و هەروەها خەڵکانی ئینتەرناسیۆنال بانگێش کرابوون کە بەشداریکی زۆر باشیان هەبوو لەناو ڕێپێوانەکەدا هەروەها گەلانی ئێران بەشداریکی زۆر باشیان هەبوو ژنانی فێمینیستی ئێرانی بەشداریکی باشیان هەبوو هەروەها کە خۆتان ئاماژەتان پێکرد مەزەندە دەکرێت سەر و 170,000 کەس بەشداری ئەو کارە جەماوەریانە کردبێت لا حول ولا قوة إلا بالله لو ما خرابهم هفقا كاري ضروا بكي دي سدانا بچڕێ ئەمڕۆژ لە ماوانێ ئەز وی ناز دکم ینی مەبهەورە کارژی کردی دەماکو ئەس درۆشتیوی دخەبەتیم ئەزوی باش ناز دکم لێڤهەیە ji 2011 ئۆکتۆبەرا 2011 بەلکی جارێک دجار me li Brukselû تصادف me hevdû dît û demekî ew jî dev ji medya PKK berda dîsa vegeriya dîsa berda û problemê wî hebûn yanî ji ber ku kontraktî wî spî netkirin evî qerasê medya çêkerê başûrî ê ku medya PKK di çolî min navê wî ji bîr kirin ew ê bêbîra me yanî ya mêvanî wî jî di hebê wekwîne derdikevin û behsa hejmara dikin ew dibêje zêdetirî 100,000 raporta ku pêşkêş kirî di program de dibêje 100,000 û mêvanekî wî li stûdyo jî heye wî ji Amûdê ez wî baş naz dikim yanî ez behsa guneh ez behsa rewşa wî nakim rewşawiya nav PKK rewşawiya wî ye li vir li Ewropa rêxistina PKK çawa nêzîkî wî dibû guneh ez behsa wî nakim yanî ji xwe kadrê PKK wî nas dikin rebenekî Xwedê ye Rêzan Mustafa Rêzan tiştekî wilo ye ew li dervayê çîrokê yanî mesele medya PKK çawa dikare derewa bike evê ku mêvanê ku Cemal Hecî behs dikir divê zêdetirî 170,000 kes 170,000 kes li kur zêdetirî 100,000 kes li kur û 10,000 li kur li gorî çavdêrên û rojnamevanên ku li wir hazir bûne polîsê ku ji bo parastin ji bo ewlekariya meydanê yanî ji 600 kesî bêtir ev polîsê resmî polîsê sivîl jî nav bile de hebûn li tivana ji navrake polîs ê resmî û tu evê ku behsa internasyonal û biyanî û jinên îranî û nizanim tivana jî ji nav dirakê kewî û ji xwe personelê PKK jî evê ku ji bo ewlehiyê û parastinê û medya û evana jî ji nav ev jî derxîne ka yanî apoçî çi xwe sedimînin hejmara gel kutle ê sivîl ê PKK çi xwe sedindirê vê di van 10,000 ku evî camerê Alman behs dike yanî wilo li apoçiya hatiye yanî heşeyê hezûra we nanên şikeva û bêxwê dixwin û tirê şor jî dikin yanî qûnqûna mirîşkê û hêkê qezayê ev jî li wan pêk tê heq kirî me re ev meselokê bab û kalanê yanî tê gotin aynî li tevgera xapûçî li tevgera virekçî derewçî yanî pêk tî li ser wan pêk tê yanî ew dizanin derdikevin û derewa dikin û dizanin derew e. 'Dizanin ne rast yani. Belki
دريا فان رابورتا هاني ودريا فين ميديا هاني ده جميل بايك جيش خلوان تماشا دي كدويجي راست اوانا نتني رايا گشتي دخابين اوانا ريخستني جي دخابين دي بكون ها ولو جميل بايك ولو اف اتموسفير شي بوي اف نرين شي بوي كو حمو قلين اوروبا بست حزارة داكتن ميدانا وكسين بياني وبارلمنتير وروجنامه فان و يعني تشتكي ولو ديمنك جير تشيكرن خيالي كل ريخستنا بكيكي تشارش تشاراي لبر اوروبا تشكي ولو تنها تشتكي ولو تنها شوار لبي ابوتشي هاني ابنن كا او بحثات هجمار لحياكي هاش جمي بوچو قيسة الاستوديو ستيرك تي في سدو حفتي بو هنا دورين مدياي نزيكي ابوتشيا اوی پژاکی و اوی یکیتی نشتمان و اوی سورانی و روشلاتی و باشوری او بچرنگی بحثا هجمارا مشاکل نیدکن جد بن سفريدا دروشا ساقا يا پر دجوار دا زيادتر ج 500,000 كرد و كردستاني و دوستن خو لكولنا باجار المانيا كومبونه و دز به چالاكي كرنه ارمانچ و چالاكي شکاندنا تجریدا لامرالیه و وکرنا درگه امرالیه دا که اوجلان بکاره با آزادانه ریچاره جبو پزگریکا کرد لکردستانی و لترکیه بتایبتی بچسبینه هی مال نکد دوی سر و سقم آهانه ده يعني دروك يقولوا قرم يعني عيب ياو يعني بيتشك يقولوا ريزيج خو بقرن ريزيج روجنامه گريه بقرن ريزيج تماشاواني خور بقرن حياوي درجي درو بست حزارة هي خوري ست حزاري چه ست حزار ما تشخورنا بجانا سبا خلق درباسي مديا ألمان ببن خلق ويشاودور تليفون بكن قالوا براستي ست حزار ولو الور هبون یا نا یا تجهه بویره وتوی دروا مزن جوی سر و سقما کتته ده مستر تفي فرا هاني دك يعني تجبر خوش شرمناك كاتش تربيشم تروجنا مفانا كي تشي يا مرة المديا بكاكي دنر يعني مرة دبيجي رحمة خودي لقوبلوز به أبي وزیر راگهاندنی لسردما هتلر یا عیبی جور یا بچک شرم نپر بچکی شرم اما و دروکی کرولو برا دروکی بچکی همو دروی و نمعقولن نایم باور کرن لی هماش دروی فرق دک یعنی 10,000 کس زیده هری بفر عزمانا 10,000 کس جه قادا میدانی قادا كو ميدان شبيد نابرا او هردو بريهاني لكلني ازلو السروي براهاني دزمشيا من شويه مجيتيه ازلو لوي ميداني تحملناك 100,000 چه 110,000 چه 170,000 چه هاي خلي سري وبالي والله يعني حياة كيجان درجة افدرو ولو دناوا مديا بكي دي تيكرن ولو وشخروا نشين الدورة ماسي ومصطفى ريزان وافيدن وافي مديا تشيكري بكي شخروا ولو نشين قبعا كرنو دروات كنو جوان هي 40 مليون كرد وان تماشا دك وفان دروي هان باوردك كاف مرة چناوي لوي ريخستنا هاني كو دواري دروات راكورش كاندي دواري درواد محمد سعيد صحاف وزير راگهاندن اي صدام حسين دو پنجره دا آویتیه جوزيف گوبلس دو پنجره دن آویتیه یا افکشیه دو دنیای دو تفکرکی ولو حقاسه تفکرکی سیاسی ندناف کرداده دو دنیای دو تفکرکی سیاسی ولو حقاسه دروا بکه يعني دولة ألمان ورجيم هتلر بو دولات بو وهتلر نبضربة عسكري هات سر اقتداري بحلبجارتن بكيكه بحلبجارتن جين هاتي سر سنگا قالي كرد و قوبلز اقوى صدروجي ذكر
لرژیما هتلر چکا چه دکرن، عربیا چه دکرن، اکونومی هبو، همو تشت هبو. شخور هناك درو مرا واجبك خمناك يو چي وهي وچي چي كليش مر وجمر بنيات ونواف ومصطفى ريزان جمر چي وچي جمر چي كليني فابريكا بككي چي دايما فابريكا بككي حتى روجا ايرو روشنبيره كي كومروش بر يفدي بك چينه كريه رومان نويسه كي كومرو ريزي جير بكرو جنويسي وي روماني وي حسبك تنيه چند يك هبو او مش هلبستي بي حزقر بري رحمتي علي حيدر قيطان حسين قيطان مش دمادنا بابك اكيد اوشي دم اكيد ولو مديات شكر بو هلبس بو كردي دنفسان براستي بما خوش ذكر جيانا جيريلا تشيا كهاني جيانا شهربانا ام جيب چوب بون دست بيك عمري ما بو از بحثا نوتو بينجا نوتو ششادكم كيف هم قالك جهل بس تبير دعادن لانها اف جامرجي لدرواي PKK باشه کا PKK چه دایی گلی کرد روشنامه کی کوبره ولو سلاح بده بجنا خوش بروی بطوینه تنه نویسکار مره بجنا خوش بروی بطوینه تنه رومان نویسه کی هیجا هلبزوانه کی جمر ناوی بی چیه ده هلبزوانه خارومار و ولو خود لرزين وخود رعلين و تياترو وموسيقى وحمود شيناف هبدو دخينش بقولوا تأثير لخلقه بكن ناوي شبويا صفقان حكيم صفقان وفرهاد مردي اوج مر بيش كرن وكي تشتنا وتوانا جي بينا توانا تأف فرهاد مردي بينا تو موسيقى درخينه وت ستريس هاني درخي تكست وكي تكست بخينه وكي تكست يعني چه بس تيت ببينه خل كلوش خور ليد نرن لحالي وفقري ورياوي وخولو خود لرزينه ودا ازناز دكم يعني اف دفش بككي بردام قالك شيروكي ويش يعني قناهن از بحثات شيروكي واناق دنافا بككي كابككي چه دایی گلی کرد سر آستا مدیا آستا ویژه ادبیات هلبست رومان چه دایی ما شتك ندايمه غيري دروات شتك ندايمه جمر بيجن كا رومان نويسي ايدن اوابك اكيد هناك كس هبون هلبستي من خوشبون مثلا لروجاواي كردستاني كمال نجم هلبستي خوشبون اي بس از نكارم بيجم كو كمال نجم برهمي PKK حتى كو يعني او اندامي PKK بو هلبستي وي نويساندني وي تكستي وي ندوي قرينكا ينجي قولا ايديولوجيك او PKK ده نان او وك شخص وك كاس دنا PKK ده بولي خيالي وي تكستي وي لدرواي يعني ام هلبستي بشكل فهم كان يعني لأفدا ما داوي أو جينا دي سافقريا يو يعني ويرو شهان از يعني قناعتي خلكي تين هرتن دبكو ديسا يعني يك آبوچي دفش PKK برده يا PKK دفشي برده يا PKK ويش نافخه باوجه وديسا يعني روشا جياني ديسا ويفقرينه دنافا PKK دي يعني ازوان مثلا يعني حمو جهاف درتينم واز فيم ديكم ما بس تعمج مسألة PKK نویسکارێکی ولو وەکی کووردا گوتی جهێ خۆ داگرە ڕۆژنامەوانێکی ولو جهێ خۆ داگرە هەلبەستوانێکی جهێ خۆ داگرە و بڕاستی هەلبەستوان بە بێ هێز و چیرۆکە پرۆپاگاندایە ئاڕێخستنێ بڕاستی هەلبەستوان بە تنە ڕەکۆشکاندیە ژوەر دوێژم PKK د چیرۆکە پرۆپاگاندایە سەختە و شەرێ تایبەتی لە هەمبەری گەلێ کورد مەشاندیە ڕەکۆشکاندی